Rüküde turganda Rabbana lakal hamd dese emne bolot. Va деген сөздү кошпой окуп жүрө бериптермин көп жылдан бери. Rabbana lakal hamd. Rabbana wa lakal hamd деп айтылынабы? Sami'allahu liman hamida. İmam жеке адам немеден турганда айтылына турган дуа. Рукудан турганда. Эгер имам боло турган болсо, имам Sami'allahu liman hamida деп токтойт. Арканда уюгандар ичинен Rabbana lakal hamd. Мен билгенден Rabbana lakal hamd тура. Вау жок мен билгенден. Анан дагы бир сура. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi деген дагы барбы? Аны неге айтпайбыз? Хадистерде келди го, сах хадистерде келди. Rabbana lakal hamd hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Бирок биз Rabbana lakal hamd деп токтойбуз да? Ушул тура. Al-mutawaris, пайгамбарыбыздан мурас болуп сахабалар үйрөнүп келген дуа ушул. Ал эми хадистегичи, хадисте айтылган хамдан касиран таййибан мубаракан деген сүннөттөрдө же нафилдерде айтылат. Фарызда бизге мурас болуп ооздон оозго сахабалар үйрөтүп келинген дуа Сами Аллаху лиман хамида Rabbana lakal hamd болду. Rabbana lakal hamd dese emne болот dedi. Мен билгенден Rabbana lakal hamd тура. Мен билгенден ушул тура. Эки риваят менен келиптир. Rabbana lakal hamd деп да келиптир. Rabbana wa lakal hamd деп келиптир. Rabbana lakal hamd Allahu alam. Şu hadisleri sabit oşakan. Müslim'de, Bukhari'de ne? İnne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâle İzâ kâlel imam semiyallahu limen hamida faqulu eğer imam semiyallahu limen hamida dese aytqıla Rabbana lakal hamd. Rabbana lakal hamd. Bukhari Müslim'de. Başka da rivayetlara ve lakal hamd degen rivayet var eken hiç qanday işgal yok.